Kuringana na Muthikabu Lawi Mathew ura ni umwe wa memba aria maharagire riboti ino, gutiri hindi mangitikira kurikia a Kenya mutondu-ini makionaga na atera marehete kihingica riboti-ini ino matongoretwo ni thuti wa mbeca na mwiyendo. Thiguru yetu itumba gwita bubwega kwina antu bakurirwa bakathithia yeje twetaga corruption ni nthuku muno imurimo jumwe gwemerine na jombo tumakinya tutora itumurungu atutethie na turikane Kenya ni yetu twinde Kenya ni yetu twigintu kimwe. Mutongoria uyu ugite kuregana na riboti ino ni kuonjia bururi makireririo gomeirwo ni ungumania kumwena na mwena muigu uria urauga utuire urite bururi na riria kionia kionekana andu magakionia ngata. Mbeca iria citumagirwa antu bagatiga kuia ciang'ana na buntagetana ndona ciomba kwang'ana endaga ciagwa ibatwe no te muntu burite kuibang'ania baiya kinya ugwe na untwinde tuyamba ba Kenya Murungu atuteithie tugaruke. Arauga aria mararegana na riboti ino mari na itumi ciao kiumbe ende mutindu ni ati ona mangikogaruruku wa riboti ino rita na ringi gutiri hindi igetikirika ni aria mahandite meciria-ini muri wa kuregana nayo. Antu ibagaruke mikarie yao antu barekugaruka mikarie yao utungo korobwa na ibure tukwambire kuma kanisa na kuma nje chetu na kuma thirikari yothe na mtu wothe wa Kenya baraba kuwa batawa kanya kakwaria ina ndi bakawa kanya ntewete kinya bakawa meaka engere kanetha tubakona kanya nuntu ibai kanya meaka ere kurukite na bateya mabibi na mabwana. Riboti ino ikoretwo igitungio mung'athaniro munene bururi-ini thutha wa miahu ya uteti kwahukana na gukararana iguru rigie mendekithia maria mari thiini wayo na gutuma gukorwo na gibarua kiritu gia kumiendia kuri muingi. Kiambiriria-ini kia mwaka mweru nirio ndebe cia kwendia riboti ino irigerirwo kurumio na hinya mweru o mahu wa uteti ugithima icoka cia uria witikirikite gatagati-ini ka muingi wa bururi. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Kareithi wa Munene.